Il-Liverpool biex ikomplu triq tagħhom lejn l-ewwel postijiet tal-klassifika. Il-Milan biex jiġbru l-ewwel punti tagħhom ta' dan it-tournament. Il-wara nofsinhar it-Terpin Anfield Road, Antonello Belez għamilkom ilqakom għall-logħba li se tiftaħ it-tielet ġurnata tal-Antonello Sports Blog FIFA 20 Challenge Tournament dik appuntu bejn Liverpool FC u Milan. Liverpool FC li bħalissa għandhom 4 punti u li l-ġimgħa li għaddiet kisbu rebħa minima ta' wieħed xejn għand Real Madrid fil-waqt li Milan min-naħa l-oħra żewġ telfiet minn daqstant logħbiet kontra Juventus u Inter. Il-partita mistennija tkun waħda mill-aktar interessanti bejn dawn iż-żewġ timijiet u hekk naraw il-formazzjonijiet għal-Liverpool, Alisson Becker bejn il-lasti, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk u Andy Robertson id-difensuri. Wijnaldum, Henderson u Fabinho f'nofs il-ground u quddiem it-trio delle Meraviglie, Roberto Firmino, Mohamed Salah u Sadio Mane. U ekku fl-isfond ta' diska mitika You'll Never Walk Alone, id-diska li jew koll l-uffiċjali ta' Liverpool Football Club, naraw naqra l-Milan bissa joħorġu l-nallum. Donnarumma bejn il-lasti, Andrea Conti, Simon Kier, Alessio Romagnoli u Theo Hernandez id-difensuri, Ismail Bennacer u Frank Cassi il-żewġ midfielders, Castillejo, Rebic u Çalhanoğlu wara l-attakkant uniku li kif mistenni huwa Zlatan Ibrahimovic. Il-Milan li jinsabu diġà taħt pressjoni biex iġibu l-punti kif qegħdin ngħidu kontra l-Liverpool illi sissa kellha bidu tajjeb u li qed tfittex iżjed punti biex ma tinqatax mit-timijiet bħal Paris Saint-Germain u Borussia Dortmund illi bħalissa għandhom 4 punti. U l-logħba tibda hawnhekk. Liverpool ħajattakkaw mix-xellu kal-lemin, Henderson qassam il-Salah, Alexander-Arnold, id-difensur żagħżugħ promettenti Ingliż, lill-kaptan Henderson, ballun twila l Sadio Mane. Naraw il-plejer Senegalis se jippruvaw minnek Mane, Firmino interċettat mid-difensuri Mane barra. Liverpool li mill-ewwel ikunu perikolużi wara biss ftit minuti tal-logħba, iżda jidher ukoll ir-referi saffar għal offside. Goal kick għal Milan. Donnarumma jipprova jsib il-Ibrahimovic iżda Fabinho jaraf kollox u jieħu l-ballun lej Xelluka Robertson, lura l-Fabinho, Van Dijk, Henderson, Wijnaldum, Fabinho, Wijnaldum li tajb ngħidu li huwa top scorer tat-tournament s'issa b'żewġ goals, Firmino imur lejn ix-Xelluk iżda Romagnoli itelfu jipprova milli jagħmel l-azzjoni jħodlu l-ballum u jieħdu trova dak il-Liverpool. Salah, Wijnaldum, Salah, Donnarumma jġib ballun tajjeb hemmhekk wara x-xott minn barra l-kaxxa ta' Mohamed Salah li huwa tista' tgħid l-istilla tat-tim ta' Sur Jurgen Klopp, il-manager popolari u ispiratorju Ġermaniż ta' dan it-tim Skawżer. Iċ-Champions tad-dinja jieħdu kura naraw hawnhekk li naraw sejnata minn Trent Alexander-Arnold. Jiklirja tajjeb, id-difensur Milanista iżda l-ballun jerġa' jispiċċa għand Liverpool, Milan jerġgħu jieħdu l-ballun iżda Çalhanoğlu li ħajpruva jagħmel ħarba minn tiegħu fuq ix-Xelluk. Bennacer, Romagnoli, Liverpool FC jerġgħu jieħdu l-ballun, Wijnaldum, Mane, Henderson, Fabinho, Mane, Wijnaldum, Robertson. Jipprova jqassam lill-attakkanti iżda jirnexxielu wara d-bagħdija. Liverpool fi 3 kwarti permezz ta' Firmino. Jiklirjaw tajjeb hemmhekk Wijnaldum. Donnarumma għal darba oħra jġib il-ballun. U Milan li jista' jippruvaw jinqalgħu iżda jidher li r-referi isaffar fawl appuntu favur
il-Rossoneri illum qed jilagħbu bil-flok abjad. Theo Hernandez jinkarga ruħu bil-free kick. U fejfittax il-Ibrahimovic u ma jaraf kollox Joe Gomez. Milan Betrowin. Rebic, Ben-Nasser, Rebic. Jaħtaf il-ballu Fabinho, Alexander Arnold, Henderson, Wijnaldum, lura lil Henderson, lura lil Wijnaldum. Il-midfielder Olandiż b'ballun twil direzzjoni Mohamed Salah, Theo Hernandez iżda jinterċettaħ. Hernandez qassam il-Romagnoli. Romagnoli jipprova jitla. Alexander Arnold jieħu l-ballun Firmino, Arnold. Firmino jerġa' l-darb'oħra Trent Alexander-Arnold. Henderson, Firmino, Alexander-Arnold. Salah. Alexander-Arnold. Fabinho. Salah. Jieħu l-ballun ċalanoglu li jitfa' barra. Liverpool qegħdin jattakkaw kif qedtilkom lejn il-Cope End. Fabinho, Henderson, Wijnaldum. Ben-Nasser jidħol mod ikra ħafna fuq il-plejer ta' Liverpool. Free kick moti lir-Reds. Trent Alexander-Arnold li diġà qed naraw qed jipprepara għal free kick kif Donnarumma jagħtilha istruzzjonijiet għal Barriera. Bdil tal-iskema hawnhekk Firmino, Salah. Ballum mal-Barriera, Henderson, Van Dijk, Mane. Għal darb'oħra Milan jirnexxilhom jiklirjaw il-ballun fi throw-in. Il-ballun jagħtiha hawnhekk Sadio Mane. Robertson. Romagnoli klirja. Conti. Fabinho. Wijnaldum, Fabinho, Henderson. Liverpool darbuħ bl-inizjattiva u Milan darbuħ jiklirjaw. Iżda Reds jerġgħu bil-ballun permezz ta' Henderson. Firmino, Fabinho. Firmino, 33 minuta l-ot, Liverpool u Milan għadhom imblukkati fuq l-iskor ta' xejn b'xejn. Ben-Nasser, Castillejo, Conti. Castillejo, attenzjoni Ibrahimovic, naraw se jagħmel l-Żvediż. Jipprova jqassam il-Rebic, Castillejo jilqa' hemmhekk. Iżda Alisson Becker. Romagnoli. Firmino. Jitlob il-ballun Salah. Qassam il-Fabinho. Salah. Alexander-Arnold. Gomez. Jinterċetta ċalanoglu l-ballun. Ben-Nasser. Rebic. Firmino. Henderson. Wijnaldum. Robertson. Wijnaldum. Firmino. Wijnaldum. Ballun intella tajjeb hemmhekk. Iżda li Milan jirnexxilhom jaħtfu. Iżda Liverpool jaġobdu l-ballun fi 3 kwarti. Alexander-Arnold. Henderson. Salah. Fabinho klirjat fl-aħħar. Hemmhekk Henderson, Fabinho, Robertson. Jipprova jmur għall-cross. Iżda l-darbuħra jklirjaw d-difensuri Milanisti. Jinsabu fil-ħin miżjud tal-logħba 3 minuti ta' ħin miżjud. Mane. Donnarumma jilqa'. Fost il-ġest skonsolat tal-manager tal-Liverpool FC Jurgen Klopp nerġgħu naraw x-xogħol tajjeb ta' Mane
U sejf daqstant toħor tajjeb ta' Gigio Donnarumma. Liverpool bil-corner. Alexander Arnold. Klirja wemmek il-players rossoneri. Wijnaldum. U l-loba tiqaf hawnhekk għal l-ewwel taqsima. Liverpool xejn, Milan xejn, immorru għal ftit mumenti ta' pubbliċità. Ibqgħu magħna. Ferrarelle è piacere sincero, perché nasce sincera, effervescente, naturale, né liscia né gassata. Ferrarelle, un frizzo di piacere sincero. Nuova, la mia camicetta di cotone. No, lavata con Perlana, perché Perlana non è solo per lana. Passaparola. Ne mangio 1000 al giorno, vuoi sapere perché? Sei tutta naturale, niente meglio di te. Sono naturale, non devo tabù. Hai poche calorie, giuste giuste per me. Quando non ti sento tremo, svengo, sai perché? Sono musicata, sono qui per te. Liquirizia pura, questo è un sogno per me. Che rabbia se mancassi se non fossi con me. Tabù. Anche bianco, Tabù. anche bianco. Merħba lura l-din tini taqsima bejn Liverpool Football Club u Milan, il-partita illi tiftaħ it-tielet ġurnata tal-Antonello Sports Block FIFA 20 Tournament Challenge u l-logħba bħalissa qiegħda fl-iskor ta' xejn b'xejn. Milan illi qegħdin jattakkaw mix-xelluk tal-lemin bi flokkijiet il-bojot, Liverpool mill-lemin għax-xelluk bi flokkijiet il-ħomor. U hekk naraw il-ballun illi mur għand Conti f'nofs il-ground. Conti qassam il-Ben-Nasser, Ibrahimovic, Milan illi jippruvaw jieħdu l-inizjattiva u iġibu dak il-ballun li jista' jiswihom ħafna hekk kif bħalissa għadhom mingħajr punti wara żewġ logħbiet. Theo Hernandez bit-throw-in. Romagnoli, Çalhanoğlu, Ben-Nasser, Hernandez, Çalhanoğlu, Ben-Nasser jipprova jmur għal-cross hawnhekk Rebic, iżda jagħti lura lil Hernandez. Il-cross Kessi barra. Kessi jipprova hawnhekk ix-xutt akrobatiku iżda imur il-ballun barra u hekk Liverpool FC jkollhom go kick li se jagħti appuntu l-goler tagħhom Alisson Becker. Milan jerġgħu bil-ballun permezz ta' Ben-Nasser, Kessi, Ibrahimovic, Çalhanoğlu. Iżda Liverpool jerġgħu jieħdu l-ballun, anzi imur lura għand Rebic. Naraw issa ser jirnexxilhom jagħmlu l-Milan hawnhekk. Çalhanoğlu, Rebic, lura għand id-difensuri ta' Liverpool. Gomez, il-ballun Alexander Arnold. Li jippruva hawnhekk naraw il-żagħżugħ Ingliż li jippruva jaħrab fuq il-lemin. Salah, Firmino, Henderson, il-ballun murad Firmino, shot, Roberto! Firmino! Liverpool wieħed Milan xejn. Wara 58 minuta Roberto Firmino jiftaħ l-iskor għal Liverpool. U hekk naraw l-iskor Brażiljan li jmur janna il-manager tiegħu Jurgen Klopp qabel ma jmur janna isħabu. Naraw l-azzjoni 1-2 perfett ta' Henderson u Firmino li jeleb lil Donnarumma mill-tarf il-kaxxa żejra u hekk Liverpool FC imorru fil-vantaġġ wara 58 minuta logħb. L-iskorer Roberto Firmino l-ewwel gol tiegħu f'dan it-turnament. Milan illi jerġgħu jibdew permezz ta' Çalhanoğlu. Tajjeb infakru li l-pressjoni issa iżjed se tiżdied fuq Milan il għaliex jekk jitilfu l-logħba
li qegħdin jilagħbu bħalissa l-ġimgħa d-dieħla imisshom jilagħbu ġewwa San Siro kontra Paris Saint-Germain fil-lunch match ta' nhar il-Ħadd 12 ta' April fis-sija u bir-ritmu li għaddejjin bih il-Paris Saint-Germain bħalissa taf tkun ibsa ħafna rossoneri li jġibu l-punti anke minn dik il-logħba jekk illum ma jirnexxilhom x'all-inqas jieħdu draw minn ġewwa Anfield. Iżda l-Liverpool hawnhekk għal darb'oħra bil-ballun Firmino jiklerjaw id-difensuri Milanisti u jċaħdu lil Henderson milli skurja il-gowl ta' tnejn b'xejn kif qed naraw nerġgħu il-gowl ta' Firmino. Naby Keita sa fl-attant jieħu post Jordan Henderson, Liverpool bil-corner, Milan ukoll jagħmlu bidla permezz ta' Bonaventura li jieħu post Ben Nasser. Hekk kif Liverpool ikollhom xott ieħor d-darba Naby Keita jispara barra mill-bot. Anzi, dak huwa Jorginho Wijnaldum. Niskużaw ruħna ma' telespettaturi li qed isegwu din il-partita. Donnarumma jagħti gowl kick ieħor għal Milan. Kessi jippruvaw ifittxu lil Ibrahimovic li issa jinżel l-ballun. Çalhanoğlu jippruva jqassam il-konti imma jiklirjaw tajjeb id-difensuri tal-Liverpool. Sostituzzjoni oħra għal Champions tad-dinja joħroġ Wijnaldum u jidħol minn floku James Milner. Il-midfielder versatili ukoll huwa viċi kaptan ta' din l-iskwadra. Van Dijk, Milner, Castillejo, Robertson, Conti, Milner, Keita, Milner, Keita bil-ballon, jipruva jfittax il-Salah iżda isib minn flok lil-difensur ta' Milan li jitfa' barra. Lucas Paquetá jieħu post Hakan Çalhanoğlu f'din is-sostituzzjoni għal Rossoneri. Alexander Arnold, Milner, Keita, jipruva jieħu l-ballun Bonaventura iżda Liverpool jerġgħu bil-ballun. Mane, anzi Castillejo għal Milan. Castillejo li għandu iżjed metri jipruva jmur għal cross jil Alisson Becker. U Milan jieħdu throw-in. Iżda qabel Liverpool jagħmlu sostituzzjoni oħra. Alex Oxlade-Chamberlain jieħu post Fabinho. Tajjeb infakkarkom ukoll il-Liverpool jiltaqgħu kontra Barcellona l-ġimgħa d-dieħla l-Ħadd 12 ta' April fid-9 fil-postiniċiko għal darb'oħra ġewwa Anfield Road. Chamberlain, Milner, Salah, Mane. Robertson, triangolazzjoni għal Milner, Salah, Keita, Firmino, ċans li jkun perikolus, qassam il-Milner, Firmino l-darb'oħra, Alexander Arnold. Iżda jilqa' tajjeb Romagnoli, Kier, Conti, Milan li jridu jiklirjaw u javvanzaw jridu jġibu mqar punt minn din il-partita. Castillejo, Conti, Ibrahimovic, Conti, araw Ibrahimovic kemm niżel l-isfel biex jipruva jgħin sħabu. Bonaventura, Keita, Alexander Arnold, Salah, Keita, għal darb'oħra Alexander Arnold. Il-cross jilqa' tajjeb hemmhekk Romagnoli. Firmino, Keita, Paquetá, Ibrahimovic, Milan għal darb'oħra bil-possess tal-ballun.
Paketa, Ibrahimovic, Castillejo, triangolazzjoni veloċi tajba ħafna, Paketa. 3 minuti ta' ħin miżjut mill-uffiċjal tal-logħba. Mane. Milner, Liverpool li pruvaw jiftħu mix-xelluk. Mane, Salah, Nabi Keita, Firmino, Keita. Liverpool li bdin ir-rebħa momentanjament jitilaw f'ras il-klassifika b'7 punti, ovvjament rridu naraw il-komplement tal-lobbiet kif se jmorru. Referi u għamel tmiem il-partita Liverpool FC jirbħu 1-0 kontra Milan. Dak kollox minnaħa tiegħi għalikom, Antonello Bela minn ġewwa Anfield isellmilkom